Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Fuloni Thokwam Rongpi Arongkido, a PHE Adim, Amo Pavangwede. Fuloni constituency ke parlo Thokwam Rongpi Arong along PHE a Hemdo Sitami, Rong Po Arata Tumki, Non Puanta, Langjun Long Lelang Pusi, Perangke Tengno, Ningjepon. Perangke Kahumri Dama Hutsidami, Penang Ana Hormu Hortar Kahinusi, Keong. Lapen non puanta Karbi Anglong Autonomous Council atum chokomar pipon pesi PHE sai hempusi barpi barso ahem pamandet lopusi Perangke Tengno, Nang Ningjedun. Fuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. Ini nili dak Fuloni constituency dak Thokwam Rongpi Arong along dak PHE I scheme along si nili non dak la so ahem asai hem long si dolo la si pini dak maduta achokomar ave maduta dak atumhan kacetong ave maduta dak chokomar ke claim atumhan kacetong inut apanda ave la si konsil Karbi Anglong Autonomous Council pen komada bang pipan si daga chokomar ki pipone non matke pang thekpon thek thelang anta la pusi dakke ke ter ki er muring sang ason si theklong lo dak thowa murong pirong la so pichie daga ke pang ni pona along bangke la si alang ni cameraman aphan stamen ni di tuning ripon la si la pu stame ke paklang iphan si ni di bor ilo penang o abim la pu stame ke tang pon pe penang o lapu si ke onglo lang stame lapu lo lepin dak non la son si dobom lang stame lo lepin si thek long pon dak penang o arat atum ke la so lang ki juni phan ke dak ke non amat ke dak ke awe pin lo la si dak abang ke jo non stame dak ke isi lang mane ke pang pen adim dak tengki adim long stame lang awe pin jo lapu stame thek long lo yo lapu lapen lapu tame thek long lo jo la son si kreng plang lapu son si dopon lo lapu si lapu ta dopon lo la si dakke hopu hem arlo si tame lapu son kecelang no si dopon lo ai skin bang ke palang me phan si dak anta Karbi Anglong Autonomous Council pen ke claim pon ason lo dak bang ke non bang ke lapu kalar lapu son kisi tame repairing la son tame klempon bomlo anta achokomar atum kawepian jo non tame iletum ticho tidung heglong lo dak tame jo lapuan inchin ticho tidung lapen langapong la son tame jo lahai tame thang akam bangwepin asai si dopono jo non tame jo iletum heglong lo la son si dak Fuloni akoten si Thokwam Rongpi PHE daga ai kima long bangke non ke lapusi parjak krama dak bangke amu pawang wedet asonsi nang mandel achokumar abangke komada bangku bangki atumsi klempone dak bangke sitame isi dak Thokwam Rongpi rong lapen ciri kang yang ke alang litum dak isi ahoy atuya sono mate bordara sono alang litum laso kaching hona joni PHE Kechengsi Bukajan School Cricket Knockout Tournament 2022 Angdong Kiti ke Pathupon. Piniada por phai sirkepra achitim apor pen Bukajan Cricket Academy pater piponsi. Bukajan Cricket Club pen Angdong Kiti Pathupon along Jien Baba High School pen Green Valley School Angbongsi Pathupon lu. Jien Baba Secondary School atum 97 runs target below lapen Green Valley High School atum 60 runs ansi chitu unchot ajoini rempon detlu. Jien Baba Secondary School atum 37 run pen chepa hai ponsi ke hai anong e chepa longpon. Man of the Man Bida Patro JB Secondary School play wickets and pon. Man of the Series Jabas Ali Jien Baba Secondary School Best Batsman Jabas Ali JB Secondary School Best Bowler Bida Patro JB Secondary School Best Wicketkeepers Rehan Sheikh JB Secondary School Atumpen Certificate Anong Isitami Chepalong Dunlu. Bang Swalong Chopha Alohi Sarpo Chief Guest General Manager CCI Dr. Debraj Deori HR Vipin Kumar CCI Sundor Inti Vice Chairman Bukajan Municipal Board Borsing Be Sorkari Gaubura Horen Inti Ratsai Klembang Jitu Pukon AJYCP District President Digonto Bora Ratsai Klembang Sardili Be Atum Chetongdun Bukajan Pen Sarkuru Be Karbi Anglong News
Adam nilihin pen bangla hello ketek long bangke pini Bukajan Cricket Club ahin pen kapang rumpon mate organize pon Bukajan ang kang school tumpan an ke pangrum student do ana phan ke pangrum pen cricket kapat thu ke hang pon labang so bangke alang li tumpan Bukajan Cricket Club tumpan choroik lo nilhin pen athima mane non malomo somartum pat la ke Charlie ahin pen amat la ke Charlie long tong prong an partala mobile ke ot tong prong lapen ang par ke gijui pangtar gijui ke par lor lo ke pachui la hai pen kin ke hino dam bom lo lasi lason khela dhula mane ke pathu na thu jong se ke japon thek la bang ke langli tumpan chorupik lo lasi lahelo ni ngarong ke lason thak thak jong si atok anno se tame ilituma angkang ilituma khe munit bangphu tuma phan se tame osomara phan jong se aprang ka pathu na thu ponthek pulote la bang ke mepik ji la pen la ke pathu hin pen non pirthe dang munit sakuri bakuri kelong leo somaratum sitame la akai kerengja phanabang atowar thetan do lasi labangso ke pathu ke japon thek bang mepiklo anparta sarpi sar bora tum han sitame neli hin pen ka chuning ridun kang tung la kela hello je sarpi sar bora tum sitame la ke pathu hin na osomar tu maning hang polote kapabor idun anparta ke pathu long ke thondun ke pacharli dun ka war sai pidun nai pusin neli hin pen chuning ri kang tu Kheronia long sininga me ke klopen bang hinia bang phu apran ke damna monit atum nentu neki thiji matuta chipu thekhe lason sives karbi anglong kheroni along an bini analo por phaisi apor malom arve ke jangke the parpik apora hut sininga me ke klodun pen bang hini apran ke damla pen chainong ejon bi ejon bang solong inut ke kheroni sariali roton yadav apuamen ramyogi yadav roton yadav abang chainong ke plong dam ahut sik sining ame ke klodun ajoini apran damnang lapen lapu bagisa dubi along tai isivet apora hut bi kating thumdam ahut sining ame pen mohes johan artaningan phokepta apran damnang alang litoma phantong sekot pen kheroni model hospital along an ponlu bon sitami doctor atum ahin pen gi thi etlo pusi pachini pon alang litum kaning je pon alam thi arju ponik senang kheroni pen sar hon teron Karbi Anglong news যে বরফুনটো হৈ আছে বরফুনতো তেওঁ ৰতন যাদৱ এইটো গৰু মালিকটো ৰতন যাদৱ তেওঁ গ'ল গৰুটো খুলি পেলাই ঘৰত বান্ধিব কাৰণে সেই সময়তে একটা ডাঙৰ মানে কি কয় বিজুলী পৰিলে বিজুলী পৰাতে এই হাল মাৰা গৰু ডাঙৰটো আৰু গাই আছিলে এটা এইটো 4-5 লিটাৰ দুধ আছিলে দুটাও মৰিলে ৰতন যাদৱো মৰিলে তাৰপিছত তাক উঠাই পেলাই ইয়াৰ পৰা অটোত লৈ গ'ল হস্পিটেলত যোৱাৰ সময়তে ডক্টৰ ছাৰে তেওঁ ৰিপ্লাই দিলে কি মানে মানুহটো মৰিলে বুলি আচ্ছা আপুনি এতিয়া মৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মৰি গ'ল না তাৰ হস্পিটেলত মৰিছে মানে কেনেকৈ মৰাটো মানুহটোতো ইয়াতে আছিলে মৰাৰ নিচিনা বুজিছে তেতিয়া হস্পিটেল লৈ গ'ল লগতে ডাক্তৰ ছাৰে তেতিয়া চেকআপ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি না মানুহটো মৰিলে কিমান বয়স হ'ব মানুহটো 40 ইয়াৰ্ছ হ'ব আৰু সৰু সৰু দুটা ছোৱালী এটা ল'ৰা আছে একদম সৰু সৰু আছে আৰু বুঢ়া দেউতা আছে মা নাই এইটো গৰীব দুখীয়া মানুহ এইটো ঘটনাটো ডাঙৰেই হ'ল আপুনি এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এতিয়া আমাৰ যে গভৰ্ণমেণ্ট আছে কিবা ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী পুষি পালিবৰ কাৰণেতো কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ সহায়টো লাগিব এইটো চৰকাৰে এতিয়া তেওঁলোক যিমান পাৰে আৰু আপোনালোক মিডিয়াৰ সৈতে যিমান হেল্প কৰিব পাৰিব আপোনালোক এইটোৱে মই বিচাৰোঁ এই জেগাটো ঘটনা জেগাটো ক'ত আছে এইটো খেৰনি চাৰিআলি ৱাটিজৰ নম্বৰ 2 ফ্লাৱাৰ মিলৰ ওচৰত এইটো অলপ এইটো ফ্লাৱাৰ মিল আছে ফ্লাৱাৰ মিল অপজিট খেৰনি চাৰিআলি ৱাটিজৰ নম্বৰ 2 এইটো গাঁৱৰ নাম হয় মানুহৰ নাম হয় ৰতন যাদৱ তাৰ দেউতাৰ নাম হয় ৰামযোগী যাদৱ Eastern Karbi Anglong College Student Union atum pen pherangke amai kangnipon Chitiri phai si arni ada por phai kri si apor malom Eastern Karbi Anglong College Student Union atum pen pherangke amai kangnipon Bangso pherangke amai kangnipon angkok alam theke kedam tangni phai thongkep arni Eastern Karbi Anglong College NAAC team ka humri pen B+ grade ke long pen KSA Jameson timong aro Bukajan District Committee mephu Moniram Teron Kejalin pen karchodam ahut men KSA Unite ke sengtekang det aputhak Eastern Karbi Anglong College Student Union a General Secretary Sarmen Tiso Union Body atum pen ninggang samse chepaklangpon Athema Principal Pendanglo Senior Students atum aphan anparta Union Body along arpu kedobom ahut aphan anta thangnat alam kaching waipon avi pin mensi KSA Eastern Karbi Anglong College Unit Seng Tekang Det Ajok Prabjin Pen Nangchi Pridak Nangji
kalit ikiseng tekang tang unite along arpu kebak tekang tang abang phubang phiatum sai jok jepen arpu kacheo alo bukajan district committee atum aphan lonang kok pupusi phiarang ke atum angno klardak pen pachini pon borjan pen sar kurube Karbi Anglong news unit ng sengkang sitame nili sitame tutullo sitame tangga chiniunde la senior atum antahan hela sorni la penge union body to man sitame tang pachini abe lamte pachini ni la penge la sorni la son sengji sitame chiniunde nili to man sitame nanghan ada meeting ang dulun thap sitame nili tum sitame tang chini tu nabe Iwan ke asal ni ke Muniram Teron Long Bersing Tiso lapen ke Jameson Timu so ke saya hin din sila stame latum stame artu bakang rep lapen ke unit singkang stame principal lapen ke GS atun dan stame tang pachini ibon pik Nili bangge aku gedeng de sitami hola sorni chitom nili bangge union body ra hisab se dono sitami nili bangge laso unit art gedeng komji kese unit art gedeng komji bangge langkar nang pachini dake Nanti kalau kemahian pen, ko ang apor sa pi lang sa unit katiga pi ma. Korban ke kongote non macita me chawlo atheke lake student handi me ipo hidat po wala sa hin bangke atheke nada ke apartment organization sing se la benke KSA atum macita me lada in handi delo organization bangke kapre KSA atum macita me lada atheke organization sing no bote adake oleh salong ke politik sasong si kilada ko la pen kilada parti sitame do ko la pen ke election le do sitame election sitame parti do ko la pen ke ada ke bangso la pen ale so sasong si election sitame padu bom la pen ke bangso ke ani misigat la pen ke parle ngamang ke ani misigat tidak ko la pen ke yang si KSI lada ini nang se ko Nilito mahin bela keseng tang pemakan stame tuning rilo ladak bangke alang itum ta in future ke non nilitum bangke non dolo penap avelo latum ke non sinang kilut milang mate alang nilitum benta alang tum ke sapo atakom secara son barisi ke non dolo si alang itum bang mata cikirna la non kido tang postame alang itum cirejan la mate free lama la bangke bilong lilo dak bangke koles long bangke pijet kota nilitum bangke ekasas inter accept